Kisan ngut kirang ilek kai kickboxing ke Jylla, kilawan ra ashalayeng haduh nyau tylli ki takma, kentup ya artli ki takma ksiar, na kalumpung ilek kai National Kickboxing Championship, kabalakut dangshan hanong ba New Delhi. Yang ni kalumpung ilek kai la penlong daka Kickboxing Federation of India, naduk ka tarik ukulalin kot, batkut hakan riu tarik ukulalin kot. Napreng kini kisan ngut, ngut kilayo aban ra ya ka takma ksiar, lembat ki takma rupa. Bat kini kide Samla riman bha singkli, ubalaya kun hak keredan san puknai kg. Bat uni Samla ulayo takma ksiar hak rinsan full contact, bat takma renong hak rinsan point fighting, lembat Samla wan kupar singkli, ubalaya kun hak keredan nyuphui kg. Ubala Khur takma ksiar hak rinsan low kick, bat takma rupa hak rinsan point fight. Kiwaipat kide Samla pernai kimdet, ula Khur takma rupa hak rinsan kick light, Samla Krishan Lingdo, ubalay kun hak keredan san pesau kg, ula Khur takma rupa hak rinsan low kick, baru Samla Francis Kleng, ubalay kun hak keredan driu pulai kg, ula Khur takma rupa hak rinsan low kick. Kini ki Samla kilalit cakap ni kalumpung ilek kai hapok kejungalam jang coach, ba Thomas Rong Thalu, ubadairu President ka Meghalaya Martial Arts Federation. Kini ka kenhon ilek kai balayalam hero coach kalawan pai nin kemit sngi ba Jylla, bala pedang buram yaki da ka Ribhoi People Council, hapok kejungalam Samla Jason Nongrum kum President Hasnong Arpomer. Jin lek ilek kai jungia ke ka National Kickboxing Championship long awat ki player jungi kila yo pan ra medal Andre tadi balong ya compare hibat yuwe ki stit kamut ki kena jungi telong nanglong ye bha namar bali nga ong ya kata namar ba yuwe ki stit long ki biang ki track suit nang ta ki tiar ilek kai ni pat long tang ki tiar ilek kai rong him don te wat la kata rong ai kuble ya kini ki kena ini ki player jungi ki ba phi la ya im hangne hakmat bakila wan ra cha ya kau so jong ka jinjok.